Danas sam pripremila jedan video kog dugo planiram snimati. I evo napokon je došao na red. Tema današnjeg videa je ovdje. Ne znam, možete li prepoznati šta je ovo? To su podlošci za čaše, razno razni, kartonski. Ne znam točno koliko ih ima ovdje, ali ima ih dosta. Idem ih sortirati samo na brzinu. Stavit ćemo ove razne oblike, da imamo okrugle, četvrtaste, sve i ove neke čudne. Ove su mi sve isti. Četvrtasti ima ih. Imam puno duplića, koliko vidim. Eto ga. Ajde da vidimo. Ovi kojih imam najviše. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
20, 21, 22. Ovi elipsasti i tako nekako čudno rezani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i ovi četvrtasti, odnosno kvadratni, čudno rezani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a to su sve isti. Ovo tu su sve isti. To su sve Westons. Čekajte, stavim si da mogu čitati. Apple Bites, the Apple Bites bag. English ciders od 1880. Traditional ciders bursting with taste. Ne znam koju dobro ima nekoliko vrsta. Da vidimo tu. Maritsus Abai Traditional Benedictine Blonde. A to su ta vrste Blonde, Brune, Triple. Ja odavno sam to pila, ne znam više. Ne pamtim iskreno kakvi su mi bili. Onda imamo Duvel. To je slatko, slatko, slatko. Jako alkoholno. Colt 45 American Malt Liquor. Ne znam ovo. To nisam pila. Izgleda ovako retro. Retro. Colt 45. Onda imamo Brasserie Lefort. Još jedan isti. The Fullers London Porter. Rich Dark and Complex 5,4% alkohola. Davno je to bilo kad sam probala ovo također. Onda imamo Castel. Castel Beer B. I sa Castel Rouge. To im je kao novi bio tad.
izgleda kako neka vaza i nestabilno je. I iza je napravljeno kao razglednica. Simpatično. Zatim opet kvak i opet kao razglednica, ali sa slikom ovog nekakvog auta starog. Te su dvije iste. Zatim ovdje imam, ja mislim, jako puno istih. Znači Hobgoblin Traditional Crafted Legendary Beer, Witchwood prvi, ako sam dobro pročitala, Witchwood za Y. Da, to su iste. Čekajte, vidim koliko imam istih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tu sam ovaj flekat, tako da ću njega pustiti za korištenje. Onda imamo Fuller's Discovery Blonde Beer. Isto je sa jedne i druge strane. Ovo nisam. To nisam pila, ovo je kao neki kompas. Onda Feulien Cuvée de Noël. Napravljen je kao kuglica za bor. Ovo je jako simpatično. Ima ovdje rupu, samo ja to nisam izbacila i neću, neka stoji, ali baš bora. Jako dobra ideja. I još jedan Discovery. Da vidimo ovi kvadratni. Pevok und Pevok je slovenska pivovara koja službeno radi pivo u Austriji, koliko ja znam. Zbog nekih regulacija, ali tako nešto jeftinije, ne znam točno priču. Neke fantasy slike. Ne znam kako sad, ali u početku su imali na tim svojim redovnim pivama ovako nekakve
nisam sigurna, kao da mi se čini da sam ovo vidjela u Šparu. Ali nisam sigurna. Brasserie du Mont Blanc. Nisam ništa bila od njih. Nepoznata mi je posve. I oni su dobili neke nagrade. Onda Fuller's Honeydew. Nisam sigurna da li sam ovo bila. Bila sam neke te Fullerse, ali nisam sigurna jel sam li ovoga Fuller's London Pride, ali jesam. Ali bome se više ne sjećam kakav je bio. Zatim Chimay. Koji je ovo Chimay? Trapistis. To su debeli karton. Hirter. Imali smo čašu. Nije Hirter, čašu smo imali. Ne znam više di je, da li je živa ili nije, nemam pojma. A evo ih još beloga, ovo je Bajan Oatmeal Stout, neki tu nekakav mamut. I tak, Pale Ale. Neki kpas. Još jedan Hirter. Hirter Morkel. I Private Pils. Čekaj da malo sortiram. Opet jedan Chimay koji je prazan s druge strane. Trebalo bi se malo prisjetiti Chimaya. La Chouffe. To je prvo pivo koje sam probala. A da nije, ili među prvima, a da nije ovo nešto davno, tamo negdje 2014. A da nije ova industrija iz trgovina koja se može sviđi nabaviti, što je tad bilo teško nabaviti pivo. I ovo smo, ne znam pojma više odakle. Ja kad sam to probala, to je meni bilo toliko gorko. Nisam mogla to progutati. I tipa prošle godine sam usala da se prisjetim. I očekujem gorčinu. Okay. Bilo mi je negorko posve. Šta je trening? I ovdje imamo McShuff. Ne sjećam se jesam li njega. Ovo nemam pojma šta je, baš je zanimljivo. La Roule. Ne znam niti odakle ovo. Ali fora izgleda.
mi se njihov imidž, cijela ta tema. Treba me nostalgija voli kad ih vidim. Guinness Happy Christmas. Onda Kilkenny Irish beer. Iza neki tekst. Order a bombardier. Wells. Bombardier. Bombarder. Bombardier. English Premium Ale. Augustin. Trapist. Ima svuda. Sva sreća sad u supermarketima isto možete naći dobro pivo ako u nedostatku trgovina i web shopova, onako, ako zagusti uvijek se može naći pa makar Paulaner. Da, meni je dobar Paulaner, mislim, onaj pšenični naravno, ovi drugi su isto ok. Ako mi se nešto pije, a nemam ništa pametno, uzet ću Paulaner. Ovo je Rodenbach Aged in Oak. Watts. Ne znam šta je Watts. I nisam baš sigurna. Da, sjećam se. Još jedan tak. I još jedan tak. Onda ovdje imamo Levenbro. Der Lovenbro. Nešto staro. Golden Drak još jedan, ali drugačiji. I njihova Facebook stranica, ali Facebook nešto više ne izgleda tako. Ovo nam je Bernard. I oni su dobili nagradu. Bernard pivo. Onda Bestons Premium Cider ponovo. 4,5%. Onda Adnams Southwold. Piše sva naša piva su kuhana sa svježim Southwold zrakom. Dobro. Nisam znala da se koristi zrak u te svrhe. Još jedan šur. Onda, šta nam je Bernard, ali drugačija, ova strašna strana. Što je ovo? Nešto češko. Domać.
još jedan Hirter, opet isti. Orval još jedan. I zadnji je Schlenkerla Braubier. Da, ovo je fino podimljeno. Ok, i ostale su nam okruglići još. Glockelbrau Graz, nije poznato, ne znam odakle nam to. Young's Double Chocolate, ovo je fino, malo onako lagano za pit tanko, ali fino. Moj net Brasserie du Pont, a pogledajte čašu, pehar. Još jedan Double Chocolate, još jedan Du Pont, Ferdinand, skutečne pivo. Anderser, Saveur Bier, ovo je webshop iz Francuske, iz kog smo naručili par puta, ali ne dostavljaju u Hrvatsku, nažalost, pa smo naručili kod prijatelja u Njemačku kad je dolazio pa da nam donese. Sad sva sreća ima shopova u Europi koji dostavljaju kod nas. Hacker-Pschorr, aha. Ovo je, ne znam, za pivovaru, ne za pivo. Sad nedavno sam ponovo pila njihovu pšenicu i fina je, ali moram reći da, pošto sam se sad prisjetila i Paulanera i Hacker-Pschorra, tako, da mi je Paulaner ipak najbolji od tih pšeničnih. Šta je ovo? Augustiner. I opet ovaj, ali drugo pivo. Brewerie de Molen. Ja jako volim de Molen pivo. To je nizozemski kraft. I cijeli taj ić, ali nešto ih nema, ne viđam ih. Kad smo kupovali nekoć u Sloveniji pivo, oni su bili dosta povoljniji od tih drugih zapadnjačkih, imali su baš lijepu selekciju. Baš mi je žao. Machers Brau Bamberger Original. Ne znam šta im je, ovo je nešto za zapisivanje. DuPont, ovo nam je beer shop u Trstu. Kako se ono zvalo? Hops beer shop, da. Sad kad ovo vidim, čitam Lord of the Rings. Još jedan ovaj isti, još jedan Double Chocolate, još jedan beer shop i opet. Šta je ovo? Ovo je tako gladak i debel,
Augustiner Weissbier. I zadnje nam je Old Jock. Škotsko neko. Old Jock Ale. Ne znam, nije mi ovo poznato. Sve smo